लाखदौरिबा संगाई फेस्टिवल की मांगोइनना वर्क्स मिनिस्टर टी.एस. बिस्वजितना सेंड्रा तकमु वाटरफ्रंट रिसोर्ट अमदी कैबुल लमजाव हक्थेंगना चतुना येंगसिनख्रे। ऑल पॉलिटिकल पार्टी मिफमदा NPF यावदबगी मरम बीजेपी न लुचिंगबा गवर्नमेंट न सेंगदोकदबनि हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओइरंबा ओक्रम इबोबीना डिमांड तौरक्री। हक्चांग फन लैनबगीदमक ऑर्गेनिक फार्मिंग बु बर्मी कंपोस्ट सिजिनदुना हेना खुमांग चाउसिननबा मिनिस्टर टी.एस. श्यामकुमारना फोंदोक्रे। अमसुंग इंग तप्पा मालेम ओइहन्नबगीदमक मियोय खुदिंगमकना नुंसी चानना अमत्ता ओइना हिंगमिनबा मथौ ताय हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हाइरी। मयाम खुरुमजरी अदोमने येंगबिरिबसी इम्पैक्ट न्यूज नि आई पिंकी ओक्रम ना हुजेक पुंजासी फाउबगी मरेबा पाउसिंग मियाम द पिजरी। संगाई फेस्टिवल की मांगोइनना वर्क्स मिनिस्टर थोंगाम बिस्वजितना कैबुल लमजाव की अकोइबदा सेमगत सागलिबा थबक पाइखतलिबसिंग हक्थेंगनना चतुना येंगसिनख्रे। नुमित तरानी फाउबा खक्ता ओइरबसु नोंग चुद्रबदी संगाई फेस्टिवल पांगथोकदौरिबा लंबीसिंग पुंगलंग लंघनगे हाइना वर्क्स मिनिस्टर ना फोंदोक्रे। ngasi works minister thongam biswajit moirang kendra ki MLA P Sarachandra thanga kendra ki MLA Tongbram Robindro na luchingba team amana ngasi Sendra Takmu waterfront resort amadi Kaibul Lamjaw gi akoibagi lambi semgat libasing yengsinki Sendra resort ki makhada hauzik temporary oina kaithel lairiba adu hena ningthiba maongda semnanaba mari leinaba official singna instruction piki हदक चही की संगाई फेस्टिवल दा मियाम की मरु ओइबा मित्यंगफम ओइगदौरिबा तकमु वाटरफ्रंट रिसोर्ट असिदा हौजिक सेमगत सागत की थबक पाइखतलिबा अदु मिनिस्टर चंगदुना येंगसिनखी तुंगदा कैबुल लमजाव की अकोइबदा लैरिबा लंबी सिंग सेमजलिबा अदुसु हक्थेंगनना येंगसिनखी तुंगदा मिनिस्टर थोंगाम बिस्वजितना पाउमी सिंगदा हाइखिबदा चही असिगी ओइना स्टेट असिदा का हेना नोंग चुबा अमदी इसिंग इचाव की ओइबा खुदोंग चादबा कया थेंगनखिबा मरमना लंबी सेमजिन साजनबगी थबकता थेंखांग कयादा अपनबो ओइखी नोंग नुंगसित की ओइबा खुदोंग चादबा कया थेंगनरबसु लेंगाक असिना लंबी सेमबगी थबक हन्नबा लैतना पाइखतली नोंगी फिबम असी नुमित तरानी खक्तगी ओइरबसु फगतलबदी संगाई फेस्टिवल की मांगोइनना फेस्टिवल असिना कोनसिनगदौरिबा लंबी सिंग निंगथिना सेमगनी हाइना मिनिस्टरना थाजबा पीखी मिनिस्टर की ngasi की खोंगचत अदुदा PWD की चीफ इंजीनियर K.H. तेंबा महुत की मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंगसु सरुक याकी कोइना हाइगी मतम अमदा कोइ डिसेंबर फौकी मनुंगदा अखोइना अचीवमेंट अमा उटकनी अदुगा मार्च फौकी मनुंगदा कंप्लीट ओइना अखोइ मणिपुर की ओइबा अफबा मोंग लंबीसिंग थंगनी हाइबजे अखोइ अचतपा वाफम जे होंगबा लैते हौजिक नवेम्बर लैरी डिसेंबर लैरी था अनिदा अदु मियोइबनबु तौगे खलबा अदु मंत्र की नत्रगा मित्रंगी ओइबा वाफम की नतबिदा सोइनमकी अचीवमेंट ngongani aduga nongsinabo hangagadi akoi sangai festival gi mamangda akoi piriba commitment jingje hauji mayamna full swing da chathaba ubirongani masi chap chana numit 10 ni kadang nungsa saba matamda loinamak akoi mitrang tawraga loisangani adumai ai thamjage Minister Thongam Biswajitna JAC against shifting the opening ceremony of Sangai Festival 2017 from Kaibul Lamjaw ga unaduna yasinaba ama purakpa ngamkhre Sangai Festival Kaibul Lamjaw da haubagi program da lenga ki maikai dagi ahongba leite India ki President Ramnath Kovind Kaibul Lamjaw da festival haudokpagi thoramda security ki oiba khudong chadabana yawba ngamlaroi haina Minister Thongam Biswajitna sengdokre Manipur lenga ki wangang loisu oiriba Minister Thongam Biswajitna hai media report kharada Kaibul Lamjaw da Sangai Festival haudokpagi thoram hongle hairibadu aranbani Masida Kaibul Lamjaw gi miyamna mipai biganu lengakna hana festival asiga mari leinana yat kiba thoram adumak chathagani festival asigi haudokpa numita Kaibul Lamjaw da chief minister yauna cabinet ministers amadi MLA singlaktuna festival haudokani India के president के ओइना Kaibul Lamjaw da lakpagi program aduda ahongba khara lakpagi wafam khaktani President Ramnath Kovind hapta kangjai bungda pangthokadoriba ahoba numiki thoram khaktada saruk yagani hairi Nakalamaromda JAC की म्यूज सिंगना फेस्टिवल असिगा मरी लेनना अपाम पामदा फोंगदोरक पुमनमक चीफ मिनिस्टर गा तानारगा पांगथोकनना बहोनगे हाइना फोंगदोखी लोइनना फेस्टिवल असि मपुंग फाना पांगथोकनना बहोनबदा लमदम असिदा लरिबा मिपुम खुदिंगमकना मतेंग पांगबियो हाइना मिनिस्टरना अपील तौरकली
अखोइना लौगिबो डिसीजन तो होंबो लेते सिदा कैबुल लमजाउदा नत्रगा सेंद्रागे मफम खरदा अखोइना तौगनी हाइबदो अखोइ होंबो लेते ओनली थिंग अखोइना प्रेसिडेंट लाको मतमदा इनकन्वीनियंट ओइगदबदो प्रेसिडेंट खक्तंग लाओय हाइबनी सो अतै लाकदब स्टेट की ओइबा वीआईपी जिंग चीफ मिनिस्टर लाकदब पोर्टी लोइनमक लाकनी जेसीना अखोइना ngachai अखोइदा थंबिरकपा तोान तोान स्टेट लेवल की इवेंट मैम से तौबीयू है मधु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तानरे है अफब मौद फेस्टिवल से लोद्रीबाउद तब है स्टेट गवर्नमेंट की डिसीजन लेख्रबनी मधु सुहोंग होंब लेते मरुओ कैबुल लमजाओ की अकोयबद तौगनी है गवर्नमेंट की डिसीजन दो होंब लेते मधु होंगे है वाफम से चाम लान वाफम अमनी कैबुल लमजाउदगी संगाई फेस्टिवल होंखिबगा मरी लेनन सेमखिबा JAC ना संगाई फेस्टिवल असि स्टेट हेरिटेज ओरिबा संगाईबु प्रमोट तौननबा कैबुल लमजाउदा पांगथोकपियु फेस्टिवल असि कैबुल लमजाउदा नुमित मंगानी चुपना स्टेट फंक्शन ओइननबा पांगथोकपियु लोइनना फेस्टिवल असि चही खुदिंगी ओइना कैबुल लमजाउदा पांगथोकपा याननबा कैबुल लमजाउगी अकोइबदा लैरिबा मफमसिंग अमदी इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगतपियु हाइना डिमांड तौरकली JAC की वाफम असी लेंगाक असिना ताबीद्रबदी मखल मखा कयागी खोंजंग चंगसिनगनी हाइबा वाफम लैख्रबनी मिनिस्टर नंगसी JAC की मिहुतका उनदुना वारी सानबसिदा JAC की माइकैदगी अपेनबा फोंदोखी अदुबु JAC की वारेप्ती चीफ मिनिस्टर उनरबा मतुंगदा मियामदा थमगनी हाइना JAC असिगी कन्वेनर न थमलकली पांथोकदोरिबा फेस्टिवल असिदा खै कैबुल लमजाउदगी हौदोकपियु अदुगा लोइनना फंक्शन स्टेट की फंक्शन लोइना पांथोकपचे नुमि मंगानीदगी तादना हाइबा मफमसिदा जगासिदा हौदोकपिबा हाइबसे खै पामजै हौजी हाइरिबा खै इकाइ खुमनजरबा MLA गा लोइनना खै चंगजेलिबा खोंजंगचे चीफ मिनिस्टर गा उनजरबा मतुंगदा खै फाइनल लोइना JAC ना मदुगी रिपोर्ट अमा खै प्रेस मीडिया सिंगदा खै अरोइबो ओइना चीफ मिनिस्टर गा लोइनना श्री ऑनरेबल MLA गा लोइनना खै JAC गा पुन फमिनरगा अरोइबो वरेबदो अखोइ लौजगनी इंडिया गवर्नमेंट NACN IM की मरक्ता खुदयेकपिनखिबा फ्रेमवर्क अग्रीमेंटा मणिपुर की अपुनब सक्तम अकायब पिरकद्रा हाइबगी मतंगदा ngarang चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना चेयर लौदुना पांगथोकिबा पॉलिटिकल पार्टी खुदिंगमकी मिफमदा नागा पीपल्स फ्रंट यावखिदबगी मरम सेंगदोरकनबा कांग्रेस पार्टी ना मणिपुर लेंगाक मरु ओइना BJP अमदी NPF ता अकनबा वाफम थमलकली कांग्रेस भवन दा पार्टी की प्रेसिडेंट TN हाउकिप हानगी मिनिस्टर अमदी MLA सिंह यावना पाउमी सिंह उनबदा एक्स चीफ मिनिस्टर ओक्रमी बोबिना हाई फ्रेमवर्क अग्रीमेंटा मणिपुर की ngमखै कायहलोय हाइना प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर दा लाकलंबदा थाजब पिरखरबनी अदुबु ngasi फाउबा मणिपुर की मियाम दा अग्रीमेंट असिगी अकुप वारोल खंगंद्री NDA गवर्नमेंट असी ट्रांसपेरेंसी लेबा गवर्नमेंट ने हाइना BJP ना लाउरी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट दी करीगिदमक ट्रांसपेरेंसी लेत्रिबनो मरक असिदा ngarang पांगथोकिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मिफमदा NPF याउदबसी ngakningai ओय लेंगाक पाइमिनरिबा पार्टी अमना मिफम याउदबकी मरम मणिपुर की मियामना खंगनिंगलमगनी हाइखी मधुगी मथक्ता मियामदा चरांगनबा पोखनबा मा ओइना थोकनी कांग्रेस पार्टी की ओइनदी मणिपुर की अपुनब सक्तम अमदी ngमखै कायहनदबा हाइबा फिरेप होंगबा लेते मधुगी मथक्ता फ्रेमवर्क अग्रीमेंट अमदी पीस टॉक का मणिपुर अपुनबा ngमखैगा कैदौनुंगदा कॉम्प्रोमाइज तौबा यारोय मणिपुर की इंटेग्रिटी कायहलोय हाइरगा चिंगदा तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन थमलकलबदी मधु मणिपुर थुगाइबगा चप मानै मरम अदुना मणिपुर लेंगाक BJP ना NPF ना मिफम याउदबगी मरम सेंगदोरक्तबदी कांग्रेस पार्टी ना मियाम की इंटरेस्टा फिरेप अमा लौगनी हाइखी NPM ना थोकलेबा वाफम से मसी सुंसोय सोयदना कोई पार्टी की नतबा मणिपुर प्रजा सिंगना चु सोयदना मसी सेंगतोकपा BJP की साइड तगी पर्टिकुलरली देन NPF तगी हायरसु अदु लेरिबा गवर्नमेंट सिदगी मसीमदी यामना क्लियर कट ओइना यामना कॉन्क्रीट ओइबा स्टेट नमा सेंगतोक सहनिंगी स्पेशल सेशन नमा फमगा रिजोल्यूशन नमा मदुदी रिजोल्यूशन दुदी हाउस दा कोई मयाम खनरगा चुमदगी स्टेट की यूनिटी दा नतना एडमिनिस्ट्रेशन से तोंगानबा चिंगदन अमा तमदा अमा एडमिनिस्ट्रेशन सी थमकपदी अखोइदी सुया यारोय चिंगदा दु तौरिनियादा तौरिनी हाइदना तौरगा तोंगानबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमा तौब टेरिटोरी दी कहंदबा अदुगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमा थमगदी अदुदी मणिपुर काइबगा चप मानरे तौर ओइनसु खल्ली मदु तौरकनी हाइबी नतबा मदु तौरक तारगदी अखोइ
madu yaba ngam ngamo ngasi hayeng naidana Manipuri Honorable Chief Minister ne Assam ki Chief Minister ne Arunachal Pradesh ki Chief Minister ne satlaga consultative committee sembi bado madu chu phai state amagi Honorable Chief Minister Assam ki Chief Minister aduga Arunachal ki Chief Minister sina state tagi dia aidi consultative committee do taurunu semunu haibe wana tabo madu chu sembi u ahum jina chatlaga Honorable Prime Minister unage Home Minister unage haida ngasi haikhaga hayeng adum unaba yabane Nakalamoromda ngarang Chief Minister Nongthombam Birena Luchingduna Pangthokiba all political party ki mifamda NPF Manipur State Unit ki President Oibata Natana MLA su Oiriba Awangbo Newmai Sarukya ki Hairi Nakalamoromda NPF Manipur State Unit ki Secretary na thokpa Cherol Amada haukiba September 13 da Hotel Infal da pangthokiba NPF ki mifamda NPF Manipur State Unit ki President ki famdagi Awangbo Newmai lokthokle haina phongdokiba du party ki General Convention na English singani ga supna tara mari ki November 13 ta Awangbo Newmai bu English singani ga supna tara manga dagi English singani ga supna kun fauba fam asi punana ba approval pi kiba maramna makhata na NPF Manipur State Unit ki President ki fam Awangbo Newmai na pugani hairi Loinana Morung Mutungabu NPF ki Manipur State Unit ki President khalle haina media da phone ki wafam adu chatna bayaroi da wafam ni Masina nungsi chanana leiriba state asiki miyam da chamamna ba thokhale hairi Organic farming kumang chausinana ba tintrok season aduna har puthokna bagi makal vermi compost asi paksana paikhatnana ba Manipur ki Chief Minister Tana duna nek amasung central government ta taksinduna mathang chahi ki budget ta haplagani haina horticulture and soil conservation ke minister Thaunawjam Siam Kumar na phongdokre Manipur da vermi compost ki har puthokli ba Chingtam Organic Producer Company Limited na sinduna harau rau tangkham da pangthokpa company asigi website hangtokpa amasung mangang agrotech farm sanana bagi thoram da minister na wafam asi phongdokibani thoram aduda athoiba mitunglen oikiba minister TI Shyam Kumar na makataraduna hauzik matam da Chinjak tagi laina tina makhan kaya amanaratuna lamdam asiki miyam da sokhaliba sing asi horticulture amasung agriculture ki puthokpa ki system asi soibadagini chemical ki har sing leibagi mahutta natural oiba vermi compost ki har sing sizinarabadi pothok leibata natana mihoibagi hakchang sokhaloi haiki Minister Shyam Kumar na Manipur Rural Bank ki sentang makhada saba mangang agrotech ki vermi compost farm adu sangabaga loinana Chingtam Organic Producer Company Limited ki official oiba website www.chingtamorganic.com su hangdoki Thauramatuda har puthokpaga mari lainaba scientist horticulture department ki makok tongbo officer Manipur Rural Bank ki chairman yauna vermi compost Season aduna har puthokliba miyoi sing amasung mafam adugi miyamna saruk yaki For the best image, we discuss scientists expert in the field of agriculture and horticulture. Mayam je tanga da kanta, mayam body concept knowledge lo kanta. Bapade apne se qualities samana apne laire hai kanta di. Samana puthwe laire hai kanta di apne bapade pro to salane. Turun pilih ni. Kalau Manipur pada mayam je si manga gadi. Koi government singli na apne announce to follow le. Posu phara ne. Adegi koi le iba market ta yon badasu. Port mayam je kuman tu su. Mamantu hai na koi yon me. Sina chemical fertilizers use over ne. Sina organic natural port na chi port port hai. Ani lagi taste kan perjalanan display to lakar pulkan ta. Atau kau dekati pamen aku yang tu aku haulu basu koi. Direct aku macam jadi. Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board ki mityang makhada Northeastern Building and Other Construction Workers Union Khundrakpam Assembly Constituency ki sinmi singda labor card yenthokpa ki thoram pangthokre Khundrakpam lining tho Pangalba Community Hall da pangthokiba thoram adu ki athoiba miktuleng oikiba MBC WWB ki chairman S Presio Jitna labor card piraba sinmi singi fangfam tokpa benefit sing matam chana fangananaba angamba thakta hotnagani haiki Hauzik chathariba labor card asi smart card ta onthok tuna hena transparency oinana ba hotnari
सिनमीसिंगी बेनिफिट मतन चाना फंगनबा अमदी बेनिफिट फंगी फंगदे हाइना डिपार्टमेंट दा चत्तुना वाना येंबगी महुत्ता इंटरनेट की मतेंगना खंगबा ngamnanaba वेबसाइट अमदी ऐप हांगननबा थौरांग तौरी असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी होमफुमक्ता वर्कर्स यूनियन सेमदुना असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी खुदिंगमकी सिनमीसिंगी डेटा खोमकटनबा होनरी असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी अमदा पाइखतगदबा लेंगाकी ओइबा थबक थौरमसिंगदा मागी यूनियन ना मसक खंगलबा सिनमीसिंगदा थबक सुहन्नबा लेंगाकता हाइजकीबे लेखरे हाइना फोंदोखी लेबर कार्ड से आगांगी लाइक तंबगी फाइनेंशियल असिस्टेंट पीनब खक्तगी नते लैतलायरब लेबर की इमुंग मनुंगी मतेंग पांगनबगी सुने सिनमी सिंह थबक फंगदरगदी थबक फंगनबगीदमक्ता लेबर डिपार्टमेंट से सिनमी सिंह मतेंग ओइनबगीदमक्ता लैब डिपार्टमेंट है थौरमदुदा सरुक याखिबा इचमगी हानगी प्रेसिडेंट ओइरंबा एन राजेंद्रना मतम मैतै खुनाई सोथरकपगी अचौबा नाइबना मैतै खुनाई सोथरकपगी अचौबा मचाक अमा ओइरिबनी हाइकी महाकना मखा तारदुना मतम लिकना सिजिनबा अमदी थबक सुबगी हैनबी थंबना खुनाई असी मांगलोमदा चंगलकपा ngamgani चिंगतम अनिमक थोंग मानना चावखतनबा अनौबा लेंगाकना होनरी असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी असिदा मना मसिंग माही मरोंग हेना पुथोकनबा अमदी सेंथोक लंबी लेननबा कोल्ड स्टोरेज अमा अथुबा मतमदा सारगनी हाइना फोंदोकी आई खक्तंग मी होइरगा आईगी प्रजा मयामना सोरोंग मयाजदा फक थारगा खबर थारगा चांगनी बु ओल कांदा आई कमाई तौन मपानदा आई मैथै ने चटप ngamgani आई ट्राइबल ने आई नागाने कमाई चटप ngamgani मरुगी पोतो ngasiदी ममांग ममांग पालम गवर्नमेंट यौद्रगसु ngasiगी लाइव लेंगाक सिनदी यहोंदबी यादे हाबगी प्रोग्राम दुनी ngasi अखोइना लाउथोकसरिसे इम्फाल वेस्ट के मनुंग चनबा कोमला खोंगदा ngarang लीगल एड क्लिनिक हाउदोख्रे इम्फाल वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अमसुंग यूनाइटेड चोंगथासना पुनः सिंधुना पांगथोकिबा थौरमदुदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एम मनोज कुमारना चीफ गेस्ट ओइना सरुक याखी थौरमदुगा मरी लेनना एम मनोज कुमारना हाइखिबदा क्लिनिक असी हांगबगी मरु ओइबा पांदमदी समाजता सोथाना लेहौरबा कांगबु सिंगबु सेल तिंगहंदना आइन के अचुंबा वायल फंगनबनी हाइखी क्लिनिक असिना कोमलाखोंग खक्ता नतना मसिगी अकोइबदा लैरिबा खुलसिंग फौबाकचाव कोनुमा अमदी सेकमाइजिन खुनौदा चिंगबदसु कानबा पीरगनी लोइनना असिगुंबा लेमना पीगदबा वायल असिबु फंगबा यारिबा मियोइसिंग अदुदी नुपी अमसुंग अंगांग चहीदा सेंथोक लुपा लाख अमगी मखादा लैबा नुपासिंग शेड्यूल कास्ट अमसुंग शेड्यूल ट्राइब की मियोइसिंग वाखल चोइरबा मियोइसिंग सोइनाइरबा मियोइसिंग मेहौ लांगपोक इसिंग इचाव इकंग युहा हाबा कांगलुप मसेल खतना चैनबदा अवाबा नंगलबा मियोइसिंग इंडस्ट्री की सिनमीसिंग अमदी फादोक्ता लैबा मियोइसिंग असिना चिंगबनी हाइना मखा ताखी इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप अवार्डी एल वीरजित सिंहबू समता साहित्य अकादमी इंडिया की नॉर्थ ईस्ट जोन की प्रेसिडेंट ओइना हापलकपदा समता साहित्य अकादमी मणिपुर ना नुंगाइबा फोंदोरकली लोइनना एल वीरजित सिंहना फम असी पुबना अवांग नोंगपोक लमदमदा ऑर्गेनाइजेशन असिगी मपांगलसु हेना लैरगनी हाइबगी थाजबसु थमलकली पनबयाई एल वीरजित सिंह ममांगदा माहिरोय सिंगी लुचिंगबा ओइरंबता नतना यूथ स्कूल फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर्स YSSE बांग्लादेश के एडवाइजर अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रोटोकॉल ऑफिसर की थौसु पुरंबा मिसक अमनी
Forest and Environment के Minister T.I. Shyam Kumar यावना महाकी मित्येंग मखादा Andhra Assembly Constituency के मनुंग चनबा यारिपोक तुलिहल की अकोइबदा उचारा कया थाखरे उचारा थाबगा लोइनना Minister Shyam Kumar na मियोइबा अमा ओइना मियोइबा जाति अमसुंग मालेम की खंदुना इसा इसा नंगंबा मओंगदा महौसा की फिबम कन्ननबा होटनमिनसी हाइना पाउजेल ख्रे उचारा थाबगी थबक अदु The Cradle for Disabled Union Imphal East na sinduna pangthokibani उचारा थाबगी थौरम अदुगी मनुंग चन्ना प्रादुगी मेंबर अमदा ट्राइसाइकल अमा खुसिनखी ngasi उचारा थाबगी थौरम अदुदा यारिपोक पुलिस स्टेशन की ओसी तुलिहल जीपी की प्रधान यावना मियोय कयाना सरुक याखी Laireba miyamgi chathung matpa PDS and Consumer Affairs Minister from Thadok-tuna senja thumja asi mapung fana thigat kadabani senja thumja asi apikpa senfam natte crore chama chamana khujing oiraga tha khudingi chathariba maram aduna hiram asida miyamna tuminna laisinfam thokte haina Maoist Communist Party Manipur gi Standing Committee gi Coordinator Kyonghan Mangangna khudyek piduna thadorokpa cherol amana hairi वाथोक असिगी मतंगदा लुप असिना मखाताना थिगतपदा मिनिस्टर अमदी महाकी नोमिनी अमना हकथेंगना चेनरे हाइबा खंगबंगमले लुप असिना लाकलिबा नवेंबर मरी इंग्लिश सिंगनिगे सुपना तरा तरेट फाउबगी मनुंगदा पीडीएस अमदी सीए मिनिस्टर फम थादोक्ट्रबा नत्रगा लौथोक्तबा थोकलबदी नवेंबर 5 गी अयुक पुंग 5 दगी हौरगा अहिंग नोंयाय फाउबा मणिपुर पुंबा जनरल स्ट्राइक पांगथोकनी मसिदा मियामना मपुंग फाना सौगतपियु हाइरी मतंग स्वाइस ब्रेक अमा लौजगे ब्रेक की मतुंगदा इंग तप्पा मालेम ओइहननबा अखोय अमता ओइना नुंगसिनना हिंगमिनबा मथौ ताय हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हाइखिबगी पाव अमदी मणिपुर अमसुंग मालेम की तोंगान तोंगान बे ई पाव सिंग पुदुना लाक्चगे इंपैक्ट न्यूज पु मिएंग तादुना लेबियु मयाम बमुकाना तराम नोकचरी बुलेटिन असि मखाताबा पाव मियाम दे पिजरी मालेम असिबु शांति लैहनबगिदमक मियोइब खुदिंगमकना नुंगसी चानना अमत्ता ओइना इंगतपना हिंगबा मथौ ताय हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हाइरी मालेमदा शांति पुरकनबगिदमक लेबाक असिना मालेमदा शांति लैननबा नुंगसी चानबा पुरकनबा अमदी तंगदु लैताना अमत्ता ओइना लैनबगी पाउजल पीरी हाइकी वाफम असी ngasi ayuk pung 12 taba matamda All India Radio da sandokhiba Prime Minister Narendra Modi gi akhanaba thauram Man Ki Baat ki 38 suba edition da phongdokhibani thauram aduda Modi na makhatana haikibada leibak asigi security force singna lawriba thodang asi yamna chawi leibak asigi ngamkhai ngakpa khakta natana jawan sing asina malemda ingtappa santi purakna bohona badasu achauba thodang lawri मालेमदा शांति ngakliba UN peacekeeping operation दसु इंडियाबु मालेमगी लेबाक सिंगी मनुंगदा अहुमसुबा ओइना ख्वाइदगी यामना लानमी थादुना अचौबा थौदांग लौरी हाइखी प्राइम मिनिस्टर ना गुरु नानक देव पु सिख खक्तगी अहानब गुरु नते मालेमगी ओइना अहानब गुरुनी हाइरदुना गुरु नानक देव की मफमदा इकाय खुमनब उतखी लोइनना लाकलिबा लेपाकपोपो नुमिता पांगथोकदोरिबा सरदार पटेल की मपोको मोनगा मरी लेनना प्राइम मिनिस्टर ने इकाय खुमनब उतखी लोइनना रन फॉर यूनिटी द फेस्टिवल ऑफ म्यूचुअल हार्मोनी दा लेबाक असिगी मियामना सरुक यानबसु मोदीना फोंगदोखी लियांगमाई फिल्म डायरेक्टर फिल्म मेकर डी अबोनमैना हौखिबा अक्टोबर 29 दा खंगौदना लेखिदबदा फिल्म फोरम मणिपुरना थादोरकपा चेरोल अमदा नुंगाइतबा फोंगदोरकली District Handloom and Textiles Imphal West na sinduna lafudagi langkaram na sungadagi haibagi matangda nongmagi oiba training cum awareness program for promotion of banana fiber haiba thauram ama ngasi singjamai chingamakha irom lairakta pangthokre Singjamai Kendra Mazdur Sangha and Weaver Cell BJP Manipur ga khusam naduna pangthokiba thauramatuda District Handloom and Textiles Office Imphal West ki project manager TS Sunilana phongdokhibada lafudagi lang sungduna fi amadi atopa leitengi potlam kaya sananaba government na Manipur ki district tarada training piba thaurang amadi makhada training cum awareness program asi chatharakpani
Thaurang asigi saruk ama oina Kangpokpi Chandel Tamenglong Ukrul amasung Imphal East ki Bamon Lekai desu hairiba training asi pangthokre hairi Thauram aduga mari leinana lafudagi sunglaga saba makhal kayagi fisu miyamda utki Matamgi matumina sum aigoi chenba khotaba tanbagi matumina sarkar dasu pressure to we aba tawraga office ki side ki su adigi bayam ko lebiriba lang olaga fi sarga da mena weaver hai bata hai weaver bayam dasu adigi handicraft ki product su momon degi photo chi yamna lai lapu sina koi horen master trainer su victory su heavy rakhiba yai akoi lapu ki pambis degi lapu ki akoi larung si law na lapu raga magi le hori ba majai si masidagi akoi ki thumokuma adegi akoi ki decoration ki product kumba sabe aba loina lai Mobilizing bioresources to generate income haibe hiramda nongmagi oibe training amang asi pangthokre training adu iramdam food producer cooperative limited kakchingna Manipur small farmers agribusiness consortium Imphal gi tengbang makhada senduna library and information center kakchingi sanglenda pangthokibani Diabetes and its prevention haibe hiramda nongmagi oiba awareness program ama pangthokre diabetes detection kem yauna pangthokiba program asi Salai Holding Private Limited ki masa loisang oiriba smart society na sinduna sagolban tera lokrak pam lekai de leiba nainasang community hall da pangthokibani Thauram adugi thauram da mapu oikiba smart society ki secretary Narengbam Dhanabatina ising ichaugum hengalakliba diabetes laina asidegi ngakthoknana ba miyamda paujel piba oina amadi laina asina raba miyoi asina lawgadaba thaudang singi matangda thauram asi pangthokpani Masama u faba kunai ama oina bagidamak health awareness program sing makhatana smart society na pangthokigani haina makhatana fongdoki Ngasigi diabetes ke maduda punna doctor mari nurse taruk amadi pharmacist mari na saruk yaki One day awareness camp diabetes and yeast prevention high come detection camp in Imphal East in Manipur kone silibase camp asina kone diabetes sabadi sing pukchatpa asidagi miyam gi oiba kitang yapa ba haidi jackson thorang natraga kitang mayam sigi oiba akoigi kitang akoigi mateng pangwang ngomgadra haiduna smart society gi maikai dagi camp ase sinjabane tongan tongan ma apam district kharta sokona tawjagi gena khali World Ayurveda Day ga mari lenana nongmagi oiba free Ayurvedic health camp ama pangthokre camp asi Ayurvedic Doctors Association Manipur na sindana uripok tawrangbam laikai da pangthokibani pain management liver disorder amadi diabetic screening ki khudong chaba camp asida punna mioi chani romna ana layeng ba amadi check up tawbalaki lemna layeng batana tana hidak langthak lemna yenthoki ba camp aduda doctor nipan nurse mari amadi pharmacist ani na sarukyaki Rotary Club of Imphal amasung Taruk Suba Battalion Assam Rifles na sinduna ngasi Wakada Health Camp ama pangthokre Imphal East District ke manung chana leiba mafam asida chathakiba health camp aduda lamdam adugi nupi angang kaya marum yauna punnam yoi chahum yangkhai layengki camp aduda Rims Jennings Sija Hospital amasung Babina Diagnostic ki doctor kunthraga loinana paramedic staff singna makhal kaya gi laina sing layengki ngasi chathaki be health camp asi Rotary Club of Imphal na kana leizadraba mioi sing amasung manung hanjina leiba mafam singda chahi khudingi pangthok tuna lakpani hairi अखोगी आउटस्कर्ट्स एरिया दा लेरिबा खुंगंगी मीजिंगजिना अखोई अप्रोच तौजरकपा मेडिकल अखोगी वेदर चेंज तौबा मैम टाइमिंग जिदा अखोई अनाबजे हेंकलकुनिना खितंग प्रोवाइड तौबिबे यागिद्रा सुमाइना केम जे सिनबिबे यागद्रा हंगजरकपदि अखोइना सुमाइना क्लब का पुल्लगा अखोई प्रोग्राम से पांगथोकजबनी BJP Moirang Mandal na sinduna hantak pangthokiba manga suba panchayat mikhalda mai paklaba Moirang Assembly Constituency ki panchayat mari ki jila parisad pradhan amadi ward member sing okpagi thoram mangasi Moirang INA hall da pangthokre
ngasi ki thoram matu da saruk yakiba Moirang Assembly constituency ki MLA P Sarachandra na phongdokhibada panchayat ta ka hena politics pusinba yaroi asigumba khunggangi panchayat chawkhanana ba khalliba miusingna mapung fana thamoi sengna party ki politics thadoktuna thabak tawbiyu haina nauna karakhraba elected members singda appeal tawki पंचायत की शासन द पार्टी की पॉलिटिक्स ते याम हेन कन्न पुसिनबे यारोय माना एगी मिनी मादेंगोन द वोट की पीखिदबनी हाइबने चिंगबसी यारोय पुन्ना वोट लेमिन नगरिबा मखोय मयांगा अमसुंग पार्टी हाइबा पोटु नाइदना खुंगंग हाइबा एक लेरिबा खुंगंग खुदिंग मक्से रिपब्लिक अमो हेनगदबनी हाइबदी सरकार लेरबा मतिक मगुल लेरबा अमसुंग निंखा तमबा लेबाक अमदौना शासन चलाइगदगिन हाइबा मेसेज अदुनी अदुना District Legal Services Authority Bisnupur amadi New Life Foundation Manipur ka punna khusamnaduna Manipur State Legal Services Authority gi miteng makhada nongmagi oiba interaction session ama drug and crime and its preventive measures haiba thimda Sendragi Classic Hotel da ngasi pangthokre ngasi ki thoram madu da saruk yakiba New Life Foundation ki secretary LP Shakna Police Department NGO amadi atai mari leinaba singna punna khusamnaduna Government Public Partnership ki makhada punna khusamnaduna changlabadi drug asi thingbada achauba khongthang ama oigani haina makhatana phongdoki Maring furup ki oiba laurok panthagi faurok kumhai kamoi cha pangthokre Kamui cha kumhai adu Tengnopol District ki Machi Block manung channa leiba lamlong khulelda khulgi authority na sinduna pangthokibani Culture is the identity and backbone of a tribe haiba nungi oiba wakhalonda labuk ka khulga samnaba lambi sing sengdokpagi thoram lamka lai gi thoram hana pangthoki lamka lai pangthoklaba matung nat ki oiba thoram kaya galoina faurok kumhai adu khulgi khunja kaya na saruk yaduna pangthoki kumhai aduda kumgi phauthok chathok marang kainaba mapugi mafamda thawni khibaga loinana jagoi isai kaya su utkhi lamlong khulen village authority ki chairman DK Modest na kamuicha asi pari puri matamdagi pangthoktuna lakpa kumhai amani haina phongdoki lamlong khulen gi village asinasu hujikti sahi khudingi pangthokpa ngamdragasu matam amada ipu ipagi nat oina sahi khudingi pangthoktuna lakpasi history dasu kona hanadi video karigumba leiramdabnina kumsi masigi culture si manghanba yaroi haibagi damakta pangthoklaga festival si pangthoksa Youth Education Sports and Social Development Association Ningthaukhongna hokiba October 9 da pangthokiba class 3 dagi 10 faubata leiba mairoi singi first local level talent hunt mathematics competition ki makok matang takraba mairoi chamada manamanum yenthokre pangthokiba competition adu da school kuntra manga gi apunba mairoi chanipan tara manga na saruk yaduna atho ehen tanaki prize yenthokpagi thoram adu da Bisnupur Assembly constituency ki MLA Govindas Konthauzam Director General State Academy of Training Onavakishore Ningthaukhong Municipal Council ki Chairperson K Mani amadi atai masak naiba miyoi kaya na saruk yaduna mana mathum sing adu yengthokhi Ahanba district level mathematics competition da makok matang takraba mairoi singda mana matum yenthokpagi thoram ama ngasi pangthokre thoram adu Thopal District Table Tennis Association gi indoor stadium da pangthokibani competition asi Youth Skill Development Society Thopal athokpam na sinduna haukiba October 2 da pangthokibani Hauzik Sanabagi Pau Kuntra Humdoi Suba N Hajari and Dr. N Tombi State Level Polo Tournament ta KNMM Riding School A Singjamai Amasung Nambul Mapal Polo Club na Mai Pakre Ngasi Mapal Kangjebung da Sanakhiba Tournament asigi Sanakhiba ahanba match aduda KNMM Riding School A Singjamai na Khurai Polo Club Bibu Panjil Taret Mangada Maithiba Pikhi Match asida Mai Pakraba KNMM Riding School na Singjamai gi sanaroi A Ranjana Panjil Mari O Saityajit na Panjil Ani aduga L Dhaneshwar na Panjil Amachanki
Maiti Hauraba Kurai Polo Club B gi sanaroi T.H. Nongpok Nganba amadi T.H. Nanau Anina Panjil Ani amadi A. Bishweshwar na Panjil Amachanki. Chathariba Polo Tournament asigi ani suba match sana Nambul Mapal Polo Club ki sanaroi T.H. Momomachana Panjil Manga aduga L. Tarun amasung O. Chinglen sana Anina Panjil Amamamga Chanduna Thangmaiban Youth Polo Club pu Panjil Taret Marida Maiti Bapi Bangamki. Match asida Maiti Hauraba Thangmaiban Youth Polo Club ki Panjil Mari aduna Iboton Sharmana Panjil ani aduga Abung Amadi Premjit anina Panjil Amamam Janki. Manipur Horse Riding and Polo Association asinduna ngasidagi pangtokpa haukiba Polo Tournament asida Polo Team kunipa na sarukyari. Thangzam Birachandra Amadi Maipakpi Memorial Kunitoi Suba Nupagi Winners Kapta AFC Thobal Maipakre. Ngasi DFA Thobal gi team ama oiriba AFC Thobal na yumbu oiduna RYDO Charangpat ki sanabungda DSA Chandel gi away team ama oiriba ULFC Chandel da sanakiba match aduda AFC Thobal na ULFC Chandel bu Panjil manga amada maithiba piki. All Manipur Football Association ki mityang makhada pangthokliba football tournament asida Manipur ki tongan ba district sing da sanakiba Super League da winner oikraba team tara mathoina sarukyari hayeng chathariba football tournament asiki makhata ba match ani sanaragani. Sub-Junior Girls National Football Championship ta Bihar amadi Maharashtra ani mai pakre. Ngasi Wangjingda laiba Kadompokpi Sports Complex ta sanakiba championship asigi Taranitoi Super League match amada Bihar na Uttarakhand bu Panjil ahum sino da maithiba piki. Championship asigi Tarahumdoi Super League ta Maharashtra na Kerala bu Panjil ahum sino da maithiba piki bagalonana Taramari Super League ta sanakiba Mizoram amadi West Bengal ani ki match atuna match asigi apiba matamda Mayoknariba team animakna Panjil amata chanaba ngamdana match asi draw chatki. All India Football Federation gi meeting makhada All Manipur Football Association sinduna ngasidagi haukiba football championship asida tongan ba India ki state sing dagi lakpa team kunma thoina sarukyari. Championship asigi hayeng makhata ba league match ani sanaragani. Aroibada bulletin asiki headlines amuka hanna miyam da thamsage. Lakadoriba Sangai Festival gi mangoinana Works Minister T.H. Biswajit na Sendra Takmu Waterfront Resort amadi Kaibu Lamjau hakthengna chattuna yengsinkre. All political party mifam da NPF yaudabagi maram BJP na luchingba government na sengdokadabani haina hanagi Chief Minister oiramba Okram Ibobina demand tawrakli. Hakchang fana laina bagi damang organic farming bu Burmi compost aduna heina kumang chawsinanaba Minister T.H. Shyam Kumar na phongdokre. Amasung ingtapa malem oihanna bagi damak miyoi khudingmak na nungsi chanana amata oina hingminaba mathau tai haina Prime Minister Narendra Modi na hairi.